En 1988, il triche un petit peu, nous plus de 50 grammes. Les maîtres, c'est un bijou importé. Ici, un esprit créatif. تسنى شو تصلب في الله كيما اللي ماشي الفطيله une petite flamme de rien du tout طاف البيجو اللي خسراش خاطر ميلا انت دوا سي كوم مولا ماشين دينا نتوغال سي نو بلو دو لارتيزانا سيني نساليمونتي سيني نسوي لا ماتيار سي كوم الذهب باغ اكزومبل كاين دو 24 دو 18 كارا دو 14 كارا فهمت صا فوس لا بيرسوناليتي دو بيجو نتسود 950 تكون نسوي لا مليون La Vierge, dès que tu quittes l'école, tu es directement orienté à faire un métier comme ça. Il y a le triangle, la tête de serpent, il y a le carré, le cercle, bien sûr. C'est des formes géométriques. C'est la baguette. Métier de bijouterie. Alors j'ai appris très jeune, j'ai quitté l'école, j'ai pas été un bon élève comme on dit. Donc automatiquement, chez nous à Beniani, c'est automatique. Dès que tu quittes l'école, tu es directement orienté à faire un métier comme ça. Généralement ici à Beniani, c'est la bijouterie. Alors très jeune, à peu près à l'âge de 14-15 ans, j'ai été directement orienté chez un privé. Il avait un atelier. J'ai commencé par des petites tâches comme ça, c'est des petits travails. الحاجي سهل كان كاكي مي افيك لو طون شويه حفظه j'ai appris خدم غورسي بيريود ان بتي ستاج ماشي بتي ستاج كوم لون ستاج بريسك 4 يخدم غورس ومن بعد افيك لو طون مي ولا ماني حرشه شويه بادي ماني وجي ديريكتومون سقسا على السونتر دو فورماسيون الى السونتر ديال كاثياني ريبيتي لا ميزون لارتيزان انا ثياني زيك سيتي لا بيريود دي زاني 80 دونك 82 81, 82. C'est là que j'ai percé, j'ai bien appris, j'ai une bonne période. Après, le moment d'aller au service militaire, j'ai fait mes 2 années américaines. Voilà, c'est l'armée, j'ai rejoint l'artisanat. Comme ouvrier Orson, c'était bien, on était bien payé, assuré, coulish. 88, 89, j'ai décidé d'ouvrir une petite bijouterie manioc, un petit atelier. Exactement, à mon compte, en 1988. D'accord. À ce jour, retraité, mais ma zélette qui mélange chouïa kagir. Nant bricolé. Sur la matière, on a des problèmes de matière, il y a la matière, la cherté aussi. J'ai qu'une s'arrête pour 350, 390 mm. Sur la presque au prix marché noir, ça va 60 millions de kilos. D'accord, un site ça exactement. J'ai qu'il y avait à Génor, il y a une unité spécialisée d'Alger et de Sabah, Carnassa Génor, c'est une s'alimenter, c'est une la matière. La matière, on du fil, bon, tu te demandes de la c'est de l'argent. Si la kagit, en grenaille, Carnasse Fabrouis, c'est de la Vierge. نسود دكا نسود لابلاك دور لابلاك دغني تيجي دي نيميرو الفيل الى نيميروتي سي الفيلين تبغيض تفين كوموند باغ اكزومبل تحوج الفيل نيميرو 4 نيميرو 12 نيميرو 6 اين تبغيض نكون اون فاصون مادنا والفيل نسود جينيرالمون دو غرو فيل كل فان سي بور اوبتونير دي موتيف ما خمضه كدي بتي موتيف مشطاح ثاقي لابلاك انا بكيت نسوي ثاقي دغني لي نيميروتي نخدم لا 3 نخدم لا 2 لا 2 ديمي سيلون لو بيجو selon le bijou que tu vas façonner. Les fils, il y a plusieurs modèles de fils. نستخدم la torse D, نستخدم le fil plat, نستخدم le fil pointillé, نقرص الحبة مسمار. Alors, تخدم motif par motif pour préparer un bijou ماكي لقينا plusieurs motifs. Après les motifs ماكي chaque motif نخدم وحدس. On prépare ça, تاكي لا كاجو كوراي. C'est des boules, c'est une boule. On a le capuchon, on a déjà la boule, c'est pour obtenir. C'est pour obtenir ça. On a remis la torse, un cercle en torse comme ça. On va mettre la base, tu vas obtenir ça. Si on a la base, le bijou, on le retrouve à l'intérieur. D'accord. On va le torse, ils vont faire ثلاثة قلق دي ديامتر ديفيرون وكنا داسن كيف ومن بعد لي موتيفاك سي لا كاجا كاراي سي ضاينه ثلاثنيه
ثقاد وحده لا كاج كورايد وحده كيف pour obtenir un bijou كان بعد الناس اللي بتيت بول là انت c'est des petits grains d'argent سيثنا pour obtenir une boule comme ça ومن بعد انا تخمم اسامبلاج تزي هذاك الكيك une fois يبلاسي مره يسودي ومن بعد دقيم لا فينيسيون دقيم مثلا بعد ما بعصروا لي كولور نخدم لي تروازيامو لي ترو كولور نو القبايل نستخدم لو جون لو فير لو بلو ذاك نسالي الكوراي ذاك ديال الكوراي من بعد هذه ريز بيان سور هذا بليزيور لافاج هذه ديال لاسيد بور اوبتينير ان بيجو فيني ثور هذا هو كيستان موديل هو كيستان بوندونتيف دونك خمغازد لا بوكلينس لا بوكل من بعد تاع ومن بعد يوراين باك ترنو لا باك دانا داسكا ثاقي مازال الكور نسخم الكور دو باك نيس مازال تبريباري راس بور اوبتينير باك زبادني هواكي تسودي في لاسكا تي اوبتينير ان باك دونك جو في اوبتينير دي تريو فاهم ضيت Le premier chez qui j'ai travaillé, c'est un proche parent, c'est quelqu'un de la famille. D'accord, ok. C'est déjà familial un peu. C'est familial. Généralement, quelqu'un de la حاوية وكذا قاثية النية. C'est la bijouterie. يمكن الحمل يحكموا كلا بري الناس. C'est une histoire de famille. Une histoire de famille. كل يوم نحفظ ورا خالي صور ورا أمي صور. كل يوم يقرا كدي فوق شي سي لا كول اون ليس با تريني هذا يروح هذا il a pas le temps il a pas le temps direct déjà ما il est scolarisé la période des vacances نتاون لي بارون ياكي دي بتيت طاش نتاون ندير لي ماي نتاون نفتل زندا حبوي بريباري دي بتيت شوز دي بتيت تاش اوكي ديجا لا بيريود دو فاكونس من لا نفا باغ اكزومبل لي 3 موا دو كونجي نزيك شفا سيتي لون اي تو ils nous occupaient déjà خوالنا ما صادم ميك ما صادم بروش هكا هو كاين ياوني يجو طاح ديك ils nous occupaient ديك سون ابروني او ميم طون زعما كاين تو لي مومبر دو لا فامي تستوشين ميم ثلاث ميم لي جون في تو انت كي سكت دي بتيت طاش زعما تسالي المرجان زعما تسالي لي ماي سي ان ترافاي دو فامي Enid, qu'est-ce qui fait la différence entre un bijou nathanier et un bijou d'un autre village, d'un autre... Notre commune. Exactement. Bon, sur le cachet nathanier, d'abord, nous نستخدم l'argent, le vrai argent. Le nathanier, bon, sur كشمت شوط عليه اللي قرناك لا شوط الترافيك sur actuellement mais زيك اسمي الفطا يقرون رامني سي اجينور دو لا ماتيير يصفى لا ماتيير بروميير يصفى اللي تي فريمون نتسود 950 تكون نتسود لا مليام لا فيارج نقار لا فيارج نخلطاش جوسكا 50 غرام بور اوبتينير دو 950 لا ناتور 950 خاطر لا فيارج تو با با لا ماني تو با با لا ترافايي السخمضه كي va se plier comme ok ça veut dire elle est très fragile. Elle est très fragile. Pour la durcir شويه نرنو 50 غرام بار كيلو 50 grammes de cuivre rouge, tu vas le mélanger à la matière. إذا نخدم من des mélanges un peu, il triche un petit peu. D'accord. Il triche un petit peu, nous plus de 50 grammes اليوم. Ah d'accord. باش تشتغل ثقور بليس نو؟ تشتغل بليس مي دغني تشتغل سواري الخدمة. بعد تشتغل سي دو باتيتر، سي كوم الذهب باغ اكزومبل كاين دو 24 دو 18 كارا دو 14 كارا فاهم ولا ماي؟ فاهم. الوغ نكون نقرا لا لو بروميي تيتر. لو بروميير تيتر سي الفطن نسوي سيها جينور دينا ستيلي الفطن يظن يكون ريكوبير باغ اكزومبل لاكاس لا انا قاعد تشغل لاكاس داكور اسي ميلونجي شويه الفطاي الهاني وانا باش تسالي قلنا اللي تيتراج نينس لكن تغل ما تسالي خديم خاطر بلوس استرنوض لو كوفر بلوس ديفيان بلي ديفيسيل ترافايي داغ داكور تسنى شو تصلا فلا كيما اللي ماشي الفطاي الهان بتيت فلام دريان دي تو اطفل بيجوني خسراي إذا تصور داغني لا فينيسيون باغ اكزومبل تخمض دو باتيتر السالي لازيمو ما نخدم لازيمو دو ناتيو فال باسيون فور اي تخسروك ديال الفور داكور البيجو ما ماشي الفطن صح ما تشمو الفور بور فير لا كويسون لازيمو زمرة تفسي الفطن فون لي مايني ما تفسي افون لي ماي ساك التيتراج نسي لي با اسكوز ما تفهم un petit peu chaque motif qu'est-ce qui représente les couleurs d'un bijou par exemple les couleurs بانت les rondeurs c'est quoi qui fait c'est les formes géométriques. C'est des formes géométriques. Il y a le triangle, la tête de serpent, il y a le carré, le cercle, bien sûr. C'est des formes géométriques. Ça dépend que chaque artisan, il sait
un esprit créatif. Tu peux faire un assemblage de des motifs, des fois on prend des motifs façonnés à la main, نخدم les assemblages, tiens, avec une idée. Avec une idée, c'est bien. Je vais le faire en forme d'étoile, par exemple. En forme triangulaire. Donc en fait, il y a une certaine inspiration qui s'installe en toi quand tu fabriques ton bijou et puis après tu assembles les éléments et ça qui fait la personnalité d'un bijou, de chaque bijou. Exactement. Moi, quand tu as un autre modèle, c'est un modèle qui n'est pas fini, c'est un trio, c'est le khadma. Ça. C'est la bague, c'est la boucle. C'est un trio. Mais c'est un autre modèle. Tu vois, l'inspiration, c'est un truc ovale. C'est la base de truc ovale. C'est le pendentif. Ça. C'est les boucles ninus. C'est la baguines. D'accord. Voilà. Ok. Donc, tu vois, la base d'un bijou, c'est un bijoutier, tu sais que ça rend des choses. La forme, c'est chaque raïk. On peut les motifs à l'intérieur de chaque artisan, on utilise presque tous les mêmes motifs. Presque tous. Mais il y a une façon de manier de nas. Il y a une scénario. الرسام c'est pas donné à n'importe qui. Quelqu'un qui fait un dessin, c'est quelqu'un qui maîtrise le vidéo bien rond, bien voilà, surtout les mesures. Il ne faut pas jouer. Mais 1 millimètre, un dixième de millimètre, il peut te fausser le. Mais je sais qu'il parle de devenir à exactement. Et des fois, dans les ça donne le charme. C'est de l'artisanat. C'est vraiment de l'artisanat. C'est comme un moulin, une machine, ce n'est plus de l'artisanat. Ça, par exemple, c'est un diadème. Diadème, ça صاف. مثلا واقي نخدم sans maille, واقي avec un maille. Un maille quoi. Voilà. واقي sans maille, واقي avec un maille. D'accord, ils sont magnifiques. C'est la boucle, la plus grande boucle que نخدم دقيقة يعني تاع. تاقيش لا بوكل داير لا بلو شير تاقي غاليين سي بارابور كوراي الكوراي تحوج الكوراي مقران. C'est la fibule, elle est renommée dans les Thaïgiens. La fibule. La fibule. C'est la spécialité vraiment nationale. C'est des bijoux de chez nous. Les bracelets, par exemple, les bracelets, les gros bracelets. Les voilà. Donc, Wagi, ça a la charnière. La charnière, Wagi, c'est un bourse. Wagi, le fermoir, c'est le côté c'est le fermoir. Dommage, je suis disponible de Guy. C'est une broche d'année, croissant snaqar, c'est tabzimt. Magnifique. C'est des colliers anciens, c'est des colliers qu'on a les motifs, chaque motif واحد, on va faire un assemblage. C'est des gros colliers. D'accord. Oui, c'est moderne. On a modernisé, c'est des bagues qui sont pour les jeunes filles de Nas. C'est un trio, la bague, la boucle. واقي قراص الحرز لامولات ستروميث فوالا يعني سقر من الحرز خاطر زيك ترن الحرز غور داخل اوكي يتفتح زيك يتفتح ترن الحرز باريزو ما ديالو الشيخ ترن زيك تروحوا نطلبها النيه وكان هذاك ديالو ان تريك لكن تي الميدون فوالا ترن ولا ميلات تروا كولور كاين كي لا ريبريزونتي لا ناتور الروج سي الكوراي هذا هو المرجان بصح سي دو فري كوراي. Mais la couleur bleue, elle représente le ciel. La couleur verte, c'est la nature, c'est le jaune, c'est le soleil. Donc il n'y a que ces couleurs-là, non? Les couleurs l'Inde, d'autres couleurs. Là, il y a presque toutes les couleurs. Ce qu'il y a, ça ne marche pas avec les bijoux de Beniani. Ah oui, parce que ça change un petit peu la personnalité. Exactement, c'est l'identité. C'est un bijou importé. L'Inde ou trois bijoutiers actuellement qui optent pour ça, à moderniser les bijoux. Mais ça fausse ça, à mon avis, ça fausse la personnalité l'originalité du bijou. Est-ce que aussi Zikni de l'Arsas qui fait que
ça fait la personnalité du bijou. Ils avaient déjà les moyens de faire plein d'autres couleurs, mais ça n'a qu'un été. Ils avaient les moyens, mais ils ont opté pour les 3 couleurs. C'est des couleurs d'abord. Qui flashent déjà, le rouge, le jaune, le bleu. Mais ça représente la nature. Déjà les 3 couleurs qui représentent la nature. Et aussi, ça représente beaucoup la culture kabyle. Oui, c'est les couleurs d'ailleurs. C'est généralement le bleu, le jaune ou le blanc. Oui, exactement. Attends, nous avons le drapeau, les 3 couleurs. Voilà.